Tanggem na dunya kun larko nalas sa sangat alentar bata berboy de yo pola mi ibulli de aru bata tayo yon Teh, kakek man. Budi paro na apa man? sengko acu lembe teh Kudo rumah man. Tukungannya tepak banyak. cuma teh beli aki mayun tar tenggo ka Roma Ya mayo na pa late maksana kakek man. Letong ngabing ko. mai teh Eh, ari tak kan punya tanggem be wari ya. Tenggon, bengan. Ara apa kakek mi chula man? punya lu teh sengko les sa sangat terwa bo titi foi Ikam masih chula man. ari ya teh biari ya teh Minta berapa man? ila kala tuloy bulema teh Oh, lo kelar man. Natalo ibu man. teh tambahin rapat teh Lala wis. Kok tepak banyak bola na tukungan. ya mun ila kala teh tuloy bu teh kence otang teh langsung besen teh Ya marah, lai pesen na bingko. kono na bilem beng teh Ku dekku lai ko ni naman. tadi sabar dina deh kelu Iya gelu patoro ah. iya Pak, ara apa sepeda aja may tonton, Cong? Tahu pak, ndek bensin ng area. Kemasin kok minta bensin pak? PC to ke Cong. Mun ada bensin pa ceuleun sepeda ya, Cong. Oh lah kakek pak. Bila kakek saya laku beri PC pak? Coreng PC 20.000 seropat titi seminggu. Aja kilo ka beli rokok. Ya tang bensin sepeda lah tade. Marah kok minta bensin ah? Ada, Cong. Tadi bisa sekali Bapak. Beri saya begini kakek kena na utang. Sengkok tak tahu aja ya pak. Oleh na utang tapi tak oleh na utang. Sepenting kok minta PC ke kakek. Mun kakek maksana, Cong. Marang ko lang nyera utang angkoy. Kada tadi nak filu, Cong. Kok kita nyera utangan. Iya tuli cepat. Kut, sila kena pa orang tepa abad. Yon, Kakek din. Ano apa din? kok kayak udah parlo na kakek yon. Parlo apa? Kok terwata nga pesen na yon. Kakek din, lau tang peseto. Siadan kita nyerah. Cuma apa yon. Pakai tangan anak minta pesen. Ada din ko tandi pese. La mereka bilimbe dek malanggo. Kakek mun parlo pese, ntar ka malanggo. Ya lepas ka beneran na yon. Kok kita lemak langga ya. Ya jalan lakan mangkat.
Mat, Kaget teh. Apa teh? kok dingin kayak cuy lembek ku, Mat. Iya teh. Ada apa teh? Pesen nambeng ki beli, Mat. Ya ki bade teh. Lakran bisa ko kita iwang luangin sekan. Teger ya. Ingat bilangin cembi mat langga. Kemamat kok tengah pesen. Otak berempat teh. Jak mat ning titik mat. Ning 200.000. Iya teh. Pesen bisa boleh caping Mat. Iya teh. Bisa ko lakran sa baca capek ngetro. Podon si tiada som tuyul. Iya teh. Nyaura bila ka kita. Takir ki abid Mat. 3 bulan lagi bingko iya terang hakana. Saya nggak teh. Edan tuh sih bingko 3 bulan lagi ya. Eta ko cincin kaki lo. Siap Mat. Sekelangkong Mat ya. Sosang kok sih dia. Begini orotang dia mat langga. Pasar lebih apa ya? Baya. Aduh. Si orang udah laki. Alah nih ke pergi dia. Teh. Teh. Satu. Teh. Kakek Mat. Laku apa Mat? Ya sengko kan narin dalam itu tangkes set session kaki. Cek oleh 3 bulan ya Mat. Sapora na Mat. Engkau kilo andi Mat. Iya teh, tak ada apa mun kaki kita andi. Sengko kan narikin kaki kita kok kelopain teh. Dek cincin. Tak kaki kelopain mung di orisinal notang ya Mat. Teti kakinya udah bila teh. Mun tak bisa nyawar situ ya. Tenang Mat. Paling lah seminggu lagi. Tak usah tarkan na ke Mat. Leki mon buat dilihat terakhir ke Roma na. Iya mun dia sengko lah mau lihat teh. Saya nggak ada, seminggu lagi bisa sengko eden tuh sih nengi Roma. Iya lah mulai lumat. Engkau ajanci seminggu lagi. Saya nggak ada ya, eden tuh songku nengi Roma teh. Iya Mat, usah gabeter. Wala mau lihat. Sadin si ada na cici 3 bulan mau jain terakan na tak intar ya setia cici seminggu mau cak berdina tak do ngara tiranya aku foto janji berenggus Sadin tekan yang toro yang terakaro Iserakan no reng tua ji tak bisa ngertiin sekan. Teh Sadin keluar teh. Buka ke Mat. Kena 7 Mat. 7 nak Mat. Karpeng kok terkaro mana Mat? Ya bah kaki tar kade. Ada tiap kaki bila teh. Itu sudah tuh nengi Roma tak datang. Kamu marah tang PC. Sepora na Mat. Engkau tak andi. Lah. Mau bisa tak andi teh. Ani kaki janji teh. Ya cuma bisa engkau andi ya Mat. Tadi pada emar teh. Sengko setiap foto tang PC aja teh. Sengkau kilo andi Mat. Udah ku andi bingko oleh sao na Mat. Sengko setiap teh letak foto deh cincin kaki boleh teh.
Kaki mau ngenci mah bailas memelas lemak manis bibir. Sepora nang ko mat. Mangkarong kiloan dikit mah boleh mat. Makin mah ada remat teh. Sengko minta berde datang PC si Tia dia. Iya mat. Engkau nyeraki ya. Kung si Tiang kok tak bisa. Sepora na mat ya. Lah ada yo bae teh. Sengko disentar kana ala tobuk. Kaki sandi otang tak usah nyerah. Ken nggak ente yo. Orang yang muna tuman lecek maki sekalian. Maki bilo orang tak kira pertaje pole. Nyaman sing kok to sa nyaor. Alhamdulillah, kok bebas di otong gitu ya.